Mukwa munana omwaka ogwo, Right Reverend Samuel Kahuma hamwe n'omukazi we Sarah Kahuma barabaho akanisa ya All Saints City Church erukushangwa mu rurembo rwa Hoima ahi Bishop Samuel Kahuma yateeraho abaana emikono murundi gwo gurukushembayo ari Bishop bigambo bye. Right Reverend Samuel Kahuma yayanagiriza abakristayo kuguma mu Kristu nawe akaguma mu rubo ngubu byabo byona nibwo birashyikirire emibiri n'emyoyo mukama bebemerega amagenda n'amagaruka ganyu mukama basinguze byone mu kusanga nimwitirana mukama bagumye omukwikiriza kandi mukama ahe uruzaro rwanyu mugisa kandi mukama bakozese by'obuliyo emirimo yanyu erigwemu ebijuma ebirabakonyera okwikaraho n'okwikaza amaka ganyu n'okugombeka murubatege na mukama mugendege na mukama mugambege hari mukama mwegaruke mugamo muyikirizege omukono gwe ogw'embabazi gutali barugaho ebiro n'ebiro. Bishop Kahuma yayongera yanangiriza abakristayo kugumana bekerereza omukuhumurira omu businge bakareka kutaha entaro mu dini ya Ruhanga arukoreka ekyo kureberaho ekyabiriho mu diocese ya Ruwero muringo nugwo gumwe. Right Reverend Kahuma yayanangiriza abakristayo kugumya rukundo eyibamurekere obwarabe nakora n'obwarabe yahumwire muhinguranizeho turabayijukaga omurasoboraga mwijege ni muturura bayitulungula baga mutayizie turamanyaga muliyo mukutugonza kandi tugenda kuhumura aho muhanda gwa Bugambe ekyalo tibakiyetanya Rugamo noho turayikara n'obundi turasobya Mugabo tugenda mulalu owaitu amaizi tigeebwa owabugo mbeho. Abakristayo bebembere Reverend Jacob bateirweho Orvika Jeno basima Bishop Samuel Kahuma abokwebembeza engeri y'okukozesa amaani obusinge okukwatanisa hamwe na rukundo obwabeire ari Bishop wenka Reverend n'abahiriza bagenzi bange bekanseni tumwenyumirizemu abo kabaire muzaire murungi ekyo kubanza Bishop waitu atugondeze nkabahereza nkabaliisa abahule atugondeze kandi tasoroire agondeze omuto n'omukuru agondeze abakristayo ahereze kurungalesere enkurakurana mu diocese yaitu obutukubantu oranko obulisa bwaitu bwa All Saints mazimako tusigaire nicyo kimu tukisima Ruhanga mu byokusoma mazimako Bishop atukozere kurungi tusomere tuli equipped habo buhereza obukugenda okwije kweyongeraho kandi abakristayo aba All Saints Church basibuza Bishop enyana z'empanga libiri umuringo gwo kumuherezeza arihemwa amateiko arabari umukahumuro byo bikiryaho Robert Wagonza urumukuru w'abakristayo ababunyoro kitara diocese yayanagiriza abakristayo bagenzi be okwakize ngari ibiri Bishop omusyo barabahereze yayongera yanangiriza abebembeza benje okukopa kiri mu madini ekyo gumana bahumuro mu businge hatabeireho rwarona kusima Bishop abo buhereza oburungi obuteire diocese yetu hamutindo kandi tuenda kutwara omugisa gundu nyonko mukuru wa kristayo kuterera nabebembeza abandi bona kurorera hari Bishop waitu ngu akasumo kwa kubakaikire bamwe bembezi betu kandi akasumo kukarahika omaliro mazere kuro rubo ogende nabandi batahe nuko buhereza bugendo mu maiso Bishop ntisimima muno ntugenda mukasumi akakoma Bishop mbyaka ndusaba mukama tuterekereze kandi tusaba n'abakristayo bona buburorerezi babunyiro kitara kutekana kandi no kulinda obusinge. Omukoro gwo kusibura Bishop Kahuma gwayitabwa muna Bishop wa Humwire wa Bunyoro Kitara Diocese Right Reverend Wilson Nkuna Turumanya hamwe na meya w'ururembo rwa Hoima Brian Kabo.